Mekatsa ohel bilhe sáansamal bishubile kohanil COVID-19. Lekakale sahbensilil. Taktilek imbehla sábado 11 de abril. Soguchik pahal huitulumil Yucatán. 1000 juntulul mako kutukulta yanti ole kohanila. 241 juntulule tanuchoktalo. Ichilebuka mako bo soguchukik 106 juntulul chikpahak le kohanil tio. 97 juntulule to shakalta beshaniko. Yetel 556 soguila mishbaliantio. Vale. Ichile tsol civil tilek imbehla tsaik ohel bile kim juntumak yang hospital kachi. Untumak 68 haboti hachpolok yete yanula kohanili tasik talamilti. Leka ohel talebahela letsak yahobo tubeto bash hetsan tumen nuk besahilo ti umolayil toh olal tuyok okhabil Organización Mundial de la Salud yete beshan hola chilo bulumil México. Lema kim 80 hun balkachi yetel tulak la mako nats otuyiknal lewak in yako tarno shakaltalo tumen utsak yahilo umolayil toh olal. Tsaik ohel bi uyah olalil yetek chimpolal tik etailo te hospitalo masho tubeto tulaka anchah tukabo telu yanta le mako. Soko chukik 7 juntulu le mako kimik yola le coronavirus huitulumil Yucatano. Ka tulo bekasi ke tanshen nos lumilutalo. Ichilubuka mako bo yanshan 66 juntulu le soko yolin tikubao. Mishba yantio matupatulu pakiko le kohan ti mishmako. 19 juntulu le tanu shakaltalo shan kalano tiotocho tumen umolayil toh olalil. Matubuk le kohanil tiobo. 14 juntulu le tiano hospitale kalano ete mahe mashak uman ilikobe. Le kolel tuchah le kohanil to nos lumil Canadá lali tiyan hospitale. Uhabil kusta le mako ba kohano ba ichil 10 tak 78 habo. Kukasal tukaten le kino hela mauk inil helel wa vacaciones. Hachkabe tu pata mak tu yotoch. Betesh bash nuk besahilo hetsan tu menuhalachi lumil México. Beyoka wanta hes tiola mupak ale kohanil coronavirus COVID-19. Hebes tu yala uhalachi Yucatán Mauricio Vila dosal lo meyahletiek pischio etume nuk besahil kuyanta shran yolo mupak ale kohanilo. Le nuk besahil telu tsaik pischi mak le kan shik tuskucho bolubula mako be yete beshan ucha tulaka mak tanu meyahti le kino ba upe ba hachkana nu beta te empresa bo tu men lali tanu meyahobe yete beshan kabe tu tsaiku pischi le masho ku hoko mansak wa ba hambi konesh kalantik tunshang mako chihantak kolelo yom chahan yete mako helanta ku pahtalil tu men yan sahbensilil yoko letiop wabi neshtanshel tushil tanshel nos lumi le kan suna geche kalaba 14 humpel el kino katik titulakal kahnali lobe kautsa tanto cheshiginto chembash kutsaba ohel bitumen halachi lob yetema tsako ohel bishan basho chembe yutalo ma ohela mash aliki tu número el teléfono 800 982 2826 kutsa tanta ich españolete ich maya bash kun albil vale chen utial mako kutukulta tu chik pahale kohanil tio coronavirus COVID-19 Ulabash kapatu helta yola le COVID-19 tian tu chikulil internet coronavirusyucatan.gov.mx beshan ichmayet el español. Ulak bashil chashan yilawa yan kohanil timaka upatal utak besikubatu ran tu chikulil WhatsApp hetsan tu menuhalachi lumil Yucatán tu número el 9992 284 89 ich español yetel 9991 40 66 22 ichmayatan. Le chikuli shan ukaba meditok hetsan shane utial utsatantik masho kuchik pale kohanilti coronavirus shma bolil yetel upatal utabesik mak tu telefono iPhone waleti kala tablet utial le bahela kabete le nukulilo yanti uchikuli ukaba operativo Android yetel le bahela heshnu upatal utangma ke kailak tu mehutuk sakya sáansamal mixau helbi shubile kohanila tile chikul hela nip olaltesh. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Ojeda.